isharpest zokuqwenda. Kodwa uyawathunyelwa the special one. Ezokwenza sure izonikeza isikhathi. Ukuthi ngesikhathi esithile transporta uJona kumele ngabe sefikile eyedeliver message. Ngoba le message iyafuneka. Ezindaba siyadingeka ninive. Ezindaba ezimbi emele bakhazele ngazo siyafuneka ninive. Ngoba senyukele safika ebusweni bukaJehova. Siyafuneka ebusweni bukaJehova. Kumele usithethile. Wayesithanda abazithandi. Kodwa kumele uzithethile ezindaba. Jesus. Thoba bebemlahlekile elwandle simthathile inhlanzi yayiyaleziwe kuba mayimthathe. Aqalela lathula laba noxolo because the message qale yashinyelwa komathuloshi ababesekhunjini. Message kaNkulunkulu yenze ngishunyayele namhlanje. Kodwa bayizwa balezindlebeni zabo. Athi umuntu kade ngiyizwa. Ayizwa ngonyakathini. Kodwa angawuthatha action. Hamba Jona ubatshele. Lezindaba ukuthi ububi babo uphambi kwamehlo kaNkulunkulu. Sithole izinto base ezenzeka namhlanje esingema eSouth Africa noma simezweni simebeze ngazo ezenzakalayo. Ukuthi phambi kwaNkulunkulu sifikile. Igama uyabulala kodwa phambi kwaNkulunkulu ufikile. Igama uyathabatha kodwa phambi kwaNkulunkulu ufikile. Namandla wezinyangi indaba iNgojona uma ephathiswe imessage baqala bayambuza uJona lokho. Wena awusazele siyabona phakathi kwethu abambuzanga the time efika. Bamyekile wahamba wona lezantsi enqanaweni. Walalithola ukuba izanyazanyiswe umkhumbi. Baqala bathinta lophathisa imessage. Hey Lord, vuka. Awusikhazele. Thina besikade sizikhonzela oThixo bethu. Thina besiqubuda koThixo bethu, koNkulunkulu bethu. Awuhlalele wena usukaphi. Wena ngowabaphi? Ungoweliphi ilizwe?
njani siko bubumbi? Ithi impendulo ngingumHebheru wamaHebheru. Uthi ngiyamoyika uJehova. Kuyaqala kuyasa uJobe sabathazela abani ngoJehova manje. Yaqala ipreaching bedingekile bekuswelekile ukuba abazikhonzela izithixo zabo mabazithole ezindawo. Kuthiwa laphuma noJona iqashisi kanti iphume nayo iyolahlelwa elwandle. Laphuma kanye nalo ophethe message kaThixo ayizaqale zamthatha zamqubulela zamphonsa elwandle. Uthola uma ngabe kuzitransport akuzange ukebe baselwandle, wabanika amahani, wayithatha imali wayifaka ezingqoweni zabo wathi mabaphindele emuva, kodwa babekhona ozosala ukuze babuye nalokuthenga babe boplana ukuze bazothola lento bayifunayo. Ngoba khona obanjwayo wakhona osalayo babebuyele emuva bafike balibika udaba elizalile basiyambile into ibuye isithi babe kanje basilale uBenjamin umfowethu omncane aphindele eGibhithe again aphethe imali ngoba uma belihlelwa zoqala ngise lemisebenzi yabo uma belithanda uma belifela ngizoza lemisebenzi yabo ngoba izobisobala uthi ababona abancane nabakhulu ya zavula incwadi khangela wenzelwa naqasha indlela zimbili khona eya eparadise kukhona eya eHades. Zonke indawo uyalinda kuthiwa eHades ukuze bathole lento abayizele eGibhithe. uJoseph ukwenziswa umthamo lokuthi ingabe usaphila na umfana omncane. Abuyele emuva ngemali abazela kungenxa yokuthi waliphathiswe imessage kaThixo. Kodwa ngithi malifunda le ndawo libona kwakudingekile yofika kwabantu babesikhonzela izithixo, yofika kwabantu basikhonzela amadlozi, yofika kwabantu
abantu basikhonzela inyanga isivuguvugu esehlelo kholwayo kuyenzeka sehlelo kholwayo manje siyokhulula abangakholwa. I remember ngifunda incwadi wayelisela kulale. Hallelujah. Jesus. Tonight Nkosi wahlelele kakuhle ngoba kuzobethethwa ngathi ngekhono kuzobethethwa ngento ebonakalayo phambi kwakho eparadise bayoduduza benze kahle bahlala esifubeni senkosi njengoLazaro amkhathalisa nowayesisele asikho umdlelwane kodwa bebonana manje tonight ubona ingale glass was transparent and going on kuthi uyathumela amale uthi ngicela awuthumela uLazaro ngoba lela nguya yes uyatshela abafowethu ukuthi lena wethu kuyo abagezi ngoba ukuthula akukho. Isazulu phambi kwesihlalo senkosi uthoya uze uthola bangobani naba abambathe ezimhlophe ngabo basuke balezelo lenkulu emhlabeni bephaa behlusha ubusuku nemini beshumayela ilizwi kathi bethuma benjalo kusithiwa akekho lothile namhlanje baduduzwa babekiwe esifubeni sizobaxoxa sesho ukuthi yenzeka kwesinye isikhathi wone unebeza ushayi kodwa wenze umoya oyigcwele engikhuzile ngenze uthi Jona ngingumHebheru wabaHebheru ngiyamoyika uYehova